Kako jedna venčanica priča ne samo privatnu, intimnu i ljubavnu istoriju života svoje vlasnice, već i onu državotvornu, geopolitičku istoriju jedne zemlje i duh vremena čitave planete, čućete u ovoj priči. Jer ova je haljina redak muzejski primerak i dragocen istorijski artefakt koji javnost ima jedinstvenu priliku da vidi tokom aprila. Čim sam to saznala, požurila sam u Muzej primenjene umetnosti da vidim taj prvorazredni raritet i ekskluzivitet. Kako zbog svojih svojstava i načina čuvanja, ova venčanica ne može da bude izložena stalno, izabrana je za predmet meseca, da bar neko vreme možemo da joj se divimo. Nju, pored konzervatora, sme da dotakne samo muzejska savjetnica Bojana Popović, jer haljina pripada njenoj zbirci savremene primenjene umetnosti i dizajna. To je najlepši model jugoslovenskog Diora koji posjeduje Muzej primenjene umetnosti. Jer izvedeni komadi prvog modnog kreatora Jugoslavije prava su retkost, a ova venčanica predstavlja izuzetnu kreaciju Aleksandra Joksimovića iz vremena kada je njegova slava bila na vrhuncu. Mi smo imali sreće da gospođa Irini Reljin i njen suprug Branimir, inače profesor Elektrotehničkog fakulteta u penziji, da nam poklone ovu prekrasnu venčanicu koju je Aleksandar kreirao upravo za gospođu Irini. Koja je to godina? To je, dakle, 11. aprila 1971. godine gospođa Irini se udala za Branimira i nosila je ovu venčanicu. Inače, njena mama, gospođa Nadežda, bila je koleginica Aleksandru Joksimoviću. Oni su zajedno radili u čuvenom Centru tekstilu, jer Aleksandar tokom svoje karijere zapravo veoma dugo radi u tom čuvenom Centru tekstilu i onda ga je gospođa Nadežda zamolila da za njenu 19-godišnju kćer Irini da kreira venčanicu. I u tom trenutku Aleksandar Joksimović je na vrhuncu svoje karijere. Recite nam, je li to cela Evropa znala za Aleksandra Joksimovića? U tom trenutku cela Evropa koja se profesionalno bavila modom ili je čitala poznate časopise tog vremena kao što je recimo Vogue ili što je Elle. Mi danas imamo licencu, znamo za te časopise. Tako da jeste, 1969. godine Aleksandar je osvojio Pariz svojom čuvenom prokletom Jerinom. Modeli su ocenjeni kao čudesno aktuelni i internacionalni, a Joksimović je poređen sa Pierom Cardenom. On nije samo pratio evropsku modu, već je kroz okrenutost tradiciji stvarao svoj autorski rukopis. Proučavao je srpski folklor, inspiraciju je pronalazio u Vizantiji i srpskom srednjovekovnom slikarstvu. Postao je zvezda čije su se kolekcije nestrpljivo iščekivale i bile centralni događaj mnogih muzičkih spektakala, a revije reprizirale. Njegove modele nosile su japanska princeza, supruga Pitera Justinova i Kloda Leluša, Jovanka Broz, a obične Jugoslovenke naterao je da otkriju kolena i ramena. Ovo je sam početak 1971. godine kada Aleksandar kreira haljinu za gospođu Irini, a krajem te godine Aleksandar će premijerno predstaviti svoju kolekciju Emina u Rimu. Zašto je važna ta kolekcija? Zato što je to bila prva kolekcija koja je bila izvedena potpuno od krzna i kože. Pre toga je Aleksandar koristio razne druge tkanine, a mi vidimo da je ova venčanica, da je pored toga što je ona ovako izuzetna, posebnu vrednost čini i ta krzno-bele polarnje lisice. Inače, to je jako skupo krzno, jako dragoceno koje je Aleksandar upravo te godine počeo da koristi. Tako, zato što je sarađivao sa čuvenim kožarsko-tekstilnim kombinatom Visokog iz Visokog i oni će posle sarađivati izuzetno uspešno još nekoliko godina, sve do 76. 7. godine kada se, nažalost, ta saradnja raskida. Gde je to bilo? U Bosni i Hercegovini? Jeste, grad Visoko, kako se zove taj kožarsko-tekstilni kombinat, je pored Sarajeva, to je jedno mesto pored Sarajeva, inače izuzetne tradicije, izuzetno uspešno. Kada je Aleksandar Joksimović bio njihov glavni dizajner, oni su zaista prodavali svoje komade svuda u svetu. Tako je recimo čuvena kolekcija Ana Karenjina je prodata u 400.000 primeraka. Zato što, pa potom, zaista je bilo to izuzetno uspešno, ali to je bio sam početak
kada se gospođa Irini i Branimir venčavaju. To je bio sam početak i zapravo ta venčanica iz kolekcije Emina, mi ne znamo tačno kako je danas izgledala, ali znamo da je na venčanici, takođe na toj venčanici iz kolekcije Emina, da je bila bela polarna lisica. Inače, već sam rekla da je premijera bila u Rimu i to je bio zapravo trenutak kada Aleksandar Joksimović na neki osvaja zapravo i italijansku stručnu javnost. Ona se jako dopala Rimljanima, čitava ta kolekcija, a sećate se kao i uvek u to vreme, zapravo kada prikažete kolekciju, njen vrhunac je venčanica, sa njom se završava kolekcija. I ta kolekcija iz Emine, dakle, bila je veoma bliska u nekim svojim elementima ovoj Reljin venčanici, da je tako nazovem. Posle, dakle, te premijere Emine, Aleksandar Joksimović je gostovao na italijanskoj televiziji, Italijani su napravili dokumentarac o njemu, francuska jedna firma je takođe napravila dokumentarac o mladim talentima Evrope i zaista možemo da kažemo, kao što odgovor na vaše pitanje, zaista da te 71. godine ne samo da je Aleksandar Joksimović veliki modni guru u čitave Jugoslavije, nego i ličnost koja je uspela da bude prepoznatljiva i u Evropi, u tom modnom, ako ne kod svake ličnosti koja uopšte se zanima za modu, a to su godine kada moda je jako važna i jako zanimljiva, pogotovo mladim ljudima koji nalaze svoj identitet kroz modu. Moda 60. godina je bila revolucionarna moda, a još tih 70. takođe na neki način je bila zaista jedna jako važna fenomen, mnogo važniji nego danas. Prva kolekcija u posleratnoj jugoslovenskoj modi koja je imala ime bila je njegova kolekcija visoke mode inspirisana srednjovekovnom kraljicom Simonidom, ženom kralja Milutina, koju je Joksimović prikazao početkom 1967. godine nakon 18 meseci rada. Revija Simonida bila je događaj od ogromnog značaja za jugoslovensku modu, te je prikazana i na državnoj televiziji. Kolekciju su tada prihvatile i kopirale pripadnice mlađih generacija, kao i proizvođači konfekcije, što se nikada ranije nije dogodilo u jednoj socijalističkoj zemlji. Jugoslovenska varijanta visoke mode donela je svom tvorcu Aleksandru Joksimoviću ogroman uspeh i publicitet. I to je do tada bilo nezamislivo za modu u jednoj socijalističkoj zemlji. U tom trenutku, a to su 60. kraj 60. godina i do sredine 70. godina, moda je prepoznata kao polje gde bi se jedna država samo potvrđivala. Meka moć, takozvana, da. Znači, to je još jedna oblast gde bi vi svojim prisustvom, svojih kreatora, svoje mode, kada ste prisutni na velikim sajmovima u Parizu, u Düsseldorfu, u Rusiji, na raznim smotrama, jer u to vreme još se održavaju razne modne izložbe kakvih danas više nema. Tako da je bilo jako važno da imate čoveka, genija, neki su smatrali da je Aleksandar Joksimović zaista i modni genij, što bi se složila zaista da jeste bio. On je, dakle, mnoga vrata otvarao i zapravo je on bio ključna ličnost koja je jugoslovensku modnu industriju dovela do jednog prepoznatljivog nivoa i tržišno vrlo uspešnog nivoa, što je važno. Jer moda nije samo stvar reprezentacija, moda je kao i danas ogroman biznis i onda je jako važno da se spoji taj umetnički, kreativni dodir sa proizvodom. To je jako važno i Aleksandar je zaista uspevao. Zanimljivo je da je Milica Babić, supruga srpskog nobelovca Iva Andrića, bila baš ta koja je primetila njegov talenat i od koje je naučio sve što zna o kostimografiji, jer se za ovaj poziv nije školovao kao drugi kreatori. Štampa ga je nazivala ambasadorom naše mode, kraljem jugoslovenske mode za sva vremena. Toga je američka javnost poredila sa Yves Saint Laurentom, za Francuze je bio jugoslovenski Pierre Cardin. A interesantna je činjenica i da je Aleksandar Joksimović dobio ponudu da radi za modnu kuću Dior, ali ju je odbio. Tako da je Aleksandar bio autentično, kako bih rekla, jugoslovenska priča i on je to ostao do kraja života uz veliko poštovanje stručnjaka iz čitavog sveta. Lansirao je kolekciju geometrizovanih mini op art haljina sa redizajniranim tradicionalnim srpskim vezom i gajtanima. Bila je to njegova kritika na globalni minimalistički dizajn.
Njegove kolekcije grandioznog egzotizma, vitraž i prokleta Jerina napravile su radikalnu promjenu u jugoslovenskoj modi. I strana i domaća štampa proglasile su novu grandioznu modu Aleksandra Joksimovića kao varijantu visoke mode u uslovima socijalizma. Prokleta Jerina, predstavljena 1969. godine na izložbi jugoslovenske industrije i umetnosti u Parizu, donela je Joksimoviću priznanje francuske stručne javnosti. Kada on, dakle, očara Francuze sa tom prokletom Jerinom, naravno, francuski modni stručnjaci, koji izuzetni modni stručnjaci, prvo što kažu, oni naravno shvate da je Aleksandar Joksimović, da se jako puno inspirisao srednjovekovnom umetnošću. Naravno, jugoslovenske i srpske freske u kulturnoj Evropi, kako kažem, ljudima koji su okrenuti kulturi svuda u Evropi su jako visoko rangirane, pa samim tim to je jedan prepoznatljivo, je li tako, Evropljanima, a s druge strane oni kažu Joksimović nije napravio kostime za pozorište. To je ključno. On je, dakle, na takav način primenjivao elemente da ne pravi pozorišni kostim, nego pravi modnu odeću. Da bude nosivo. I to je ono što oni jako cene i pošto je to bila 69. godina, oni šta još cene u toj kolekciji iz 69. godine? Dakle, cene, jer moda zapravo uvek referiše na prošlost, ali to je sad druga priča. Znači, moda se, retko kada se moda u potpunosti oslanja na novo. Ona uvek baštini svoju sopstvenu istoriju. Pa je to znači nešto normalno što je Aleksandar uradio. Ali način na koji je uradio, to je ono što njemu daje prestiž, ono što donosi poštovanje njemu, a i jugoslovenskoj modi. Između ostalog, to je dakle originalan način kako primenjuje nešto što pripada dalekoj prošlosti. Drugo, što ponovo uvodi ručni rad. Jer 60. godine, koji su zaista revolucionarne u modi, između ostalog, one promovišu nove materijale i nove tehnologije. Znači, kao sada, sve je moderno, sve novo. Međutim, ručni rad, prirodne materije, prirodne boje, ekologija, to je sve ono što će doneti 70. godine. A Aleksandar, kao čovjek izuzetnog modnog osjećaja i modne intuicije, on to nudi francuskom, a tim i svetskom modnom tržištu i modnoj sceni nudi te 69. godine. I to je zapravo to što je u njemu prepoznato kao izuzetan potencijal. Znači, on anticipira nešto što će tek doći. Najavljuje, to je avangarda, da. To je avangarda i to radi na jedan izuzetno modern način da čita svet to može da prepozna i da ceni. Aleksandar je u tome bio majstor. Dakle, on nije pravio kostime, on je pravio modu. Pored Joksimovića, velika zvezda jugoslovenske mode bila je i srpska Coco Chanel Mirjana Marić, koja radi za Jugoeksport, najvećeg konkurenta Centrotekstila. Te revije su izuzetno posećene. Zamislite, 20.000 ljudi posmatra modele na pisti. Bojana, u vašoj zbirci imate original Diora. Da, u zbirci za savremenu primenjenu umetnost i dizajn, dakle, mi kolekcioniramo odeću. Naravno, akcenat je pre svega na našoj modnoj industriji, ali isto tako volimo i veoma se radujemo kada dobijemo neki divan komad koji pripada nekom poznatom, svetski poznatom imenu, ako je neko od naših sugrađana ili naših zemljaka nosio. I sada smo u prilici, evo, iza mene jedna prekrasna, slatka, mala Dior haljenica koja je namenjena dakle, širokom tržištu, nije reč o visokoj modi, nego o jednoj izuzetno kvalitetnoj konfekciji. Kako se ona našla kod nas? Tako što je Jugoeksport, pominjali smo da je Joksimović radio za Centrotekstil, a veliki konkurent Centrotekstilu bio je Jugoeksport, za koje je pre svega radila Mirjana Marić. Po njoj je poznato i ona je zaista bila izuzetan modni dizajner, takođe sa puno priznanja koje je osvojila svuda u svetu, pa i u Francuskoj kao i Joksimović. Red Mirjane Marić poštovao i Pierre Cardin, koji je lično pozvao da 1975. i 76. godine pokaže svoje modele u Francuskoj. Njene kreacije obišle su svet kao sastavni deo modnih sajmova i revija u Londonu, Milanu, Njujorku, Tokiju, a od brojnih poznatih ličnosti koji su nosile njene modele, izdvojit ćemo belgijski kraljevski par i dansku princezu. Od cele generacije kreatora jedino je Mirjana Marić dobila francusko priznanje Oskar za modu i uspela da napravi sopstvenu marku 3M u sred socijalizma. Njena ciljna grupa bila je socijalistička srednja klasa željna visoke mode.
koja je sada mogla da se razlikuje u masi zahvaljujući modnim aksesuarima, smelim krojevima i upadljivim bojama i dezenima, te tekstilom i kožom vrhunskog kvaliteta. Gotovo da nije bilo Jugoslovenke srednje klase koja nije imala haljinu, kožnu suknju ili torbicu za šminku sa potpisom čuvene Mirjane Marić. Dakle, Jugoeksport je otvorio jedan svoj izuzetno luksuzan butik u Knez Mihajlovoj ulici. U tom butiku jedno kratko vreme, ne nažalost dugo, ali od 68. do 71. godine je mogla da se kupi ta luksuzna konfekcija modne kuće Dior, za koju smo rekli da je dizajnirao Marc Boan. I naša koleginica i direktorka Muzeja primenjene umetnosti Ivanka Zorić, ona je imala, da kažem, tu sreću da je njena mama bila jedan od direktora Jugoeksporta i onda je jednostavno mogla sebi da priušti da kada se pojavi neki komad modne kuće Dior, koji je dolazio u veoma ograničenom broju i veoma retko, onda mogla sebi da nabavi ovu malu, slatku, tako reći mini haljinicu, jer mini moda je bila jako u to vreme aktuelna, ali naravno modna kuća Dior je jako konzervativna, pa to će samo ići malo iznad kolena i mi vidimo ovaj zaista izuzetan komad koji je, kako kažem, zaista jako lepo dizajniran. Ova Diorova haljina svedoči da su Jugoslovenke u sred socijalizma i tekako terale modu u korak sa svetom. Jugoslovenska moda izvozila je luksuzne pret-a-porter konfekcije poput saradnje Joksimovića sa kožarsko-tekstilnim kombinatom Visoko, sa kojim je on pravio izuzetne kolekcije. Kao što je Anja Karenjina, kao što je Ramona, kao što je kasnije Milena Pavlović-Barili, Mozaik, koji prikazuju najpre na velikim sajmovima mode u svetu, dakle dolaze ti profesionalni, odnosno to se stručnjaci, trgovci koji gledaju kolekcije, biraju i poručuju šta žele da prodaju u svojim velikim robnim kućama, kao što je Macy, na primjer, američka velika robna kuća ili u Lafayette. Znači, to je čitav modni sistem u kome jugoslovenska moda postala deo nje početkom 70. godina, između ostalog, zahvaljujući Aleksandru Joksimoviću i Mirjani Marić. Prva dama Jugoslavije Jovanka Broz bila je ambasadorka domaće mode. Prilikom javnih pojavljivanja nosila je modele jugoslovenskih dizajnera, posjećivala je Beogradski sajam mode, a za supruge predsjednika koji su dolazili u službene i diplomatske posete Jugoslaviji, Jovanka je priređivala revije modela domaće mode u Jugoeksportu u Kolarčevoj. Ono što je zanimljivo da nam bude takođe jasno da nismo mi od juče i da zapravo imamo i neki kontinuitet. Imamo ovde Diora iz 70-ih. Skok 1, Beograd su između dva rata zvali malim Parizom. Postojala čak jedna izreka da kad u Parizu pada kiša, u Beogradu se otvaraju kišobrani. Tako je, da, lepo ste to rekli, jeste. Dakle, posle Prvog svetskog rata je isto jedan veliki, izuzetno značajan prelom u istoriji mode. Od toga kako pravite modu, ko pravi modu, ko je nosi, kako se ona razvija i zaista Beograd koji je zbog te nesreće Prvog svetskog rata ga je zapravo naterala. Mnogi ljudi su tamo našli sebi sklonište, dakle, otišli u emigraciju, mnogi su imali priliku da se školuju u svetu. Onda saobraćaj je postao mnogo razvijeniji, što je, dakle, sve to... Orient Express. Da, pome Orient Express, onda avionske linije koje su uspostavljene u Beograda, Zagreba, Pariza. Dakle, potpuno ta jedna modernizacija društva koja se dogodila posle Prvog svetskog rata, jako puno se naravno odnosi na modu. To su godine kada je moda zapravo inovativna, kada je moda deo avangarde, kada se izgled kako muškarca, još više žene, potpuno promenio u odnosu na predratnu epohu i kada je moda bila stvar da vi pokažete da ste vi jedna moderna osoba koja živi u modernom svetu. A naravno, samo da vas podsjetim, posle Prvog svetskog rata bilo je jako važno zaboraviti onaj svet koji je bio pre vas, zato što se smatrao da je on odgovoran za tu klanicu koja se dogodila za vreme Prvog svetskog rata. Trebalo je da pokažete da vi gradite novi svet i novog čoveka. Taj izraz koji smo sreli i posle Drugog svetskog rata je zapravo izraz koji se pojavio posle Prvog rata. I u tom kontekstu, vi ste dakle u pravu, Pariz je centar mode u svetu uopšte. To neće biti posle Drugog svetskog rata kada Aleksandar bude stvarao, ali posle Prvog će on biti. I mi, naravno, uspostavljaju se veoma
važne i bliske veze između ljudi koji prave modu u Beogradu i onih u Parizu. To može da se radi na mnoge načine i na mnogim nivoima, ali ono što je jako važno, a to je da Beograd zaista ima jednu svoju klasu koja može da prati evropsku modu tog vremena. I mi vidimo jednu tkaljenicu tipičnu za modu 20. godina, to je takozvana dečačka moda ili garson moda ili pomuškarčena moda, kako je volao da kaže Branislav Nušić, a to je, dakle, nema više ništa od one bujnosti žene koju je ona imala i ne samo da imala, nego isticala. Bilo je jako važno da se istakne strug, bokovi, grudi, dugačka kosa. Sad je i kosa kratka, je li tako? Pa i šeširi su... Tako je, jer vi kada promenite modna silueta, kada se tako drastično promeni kako je bilo posle Prvog svetskog rata, to ide sve od glave do pete i sve mora da bude usklađeno. I mi zapravo, zašto sam voljela da izložim ove dve haljenice jedne pored druge, zato što možemo da vidimo koliko se moda s kraja 60. godina, ovaj naš Dior iz tog perioda, koliko zapravo jako referiše na modu 20. godina. Jer jedna od osobina mode je da se stalno vraćamo u prošlost, pa čak i u sopstvenu, naravno, prošlost. Teoretičari mode smatraju da je moda između dva rata mnogo doprinela demokratizaciji društva. Tada krojač zanatlija postaje umetnik. Sve bolje snabdevene beogradske knjižare imale su širok izbor evropskih modnih časopisa, koji su kreirali i beogradsku modu, poput Voga i Femine. Samo 15 dana posle izlaska novog broja, Beograd je bio obučen po poslednjoj parijskoj modi. Ono što je jako karakteristično i važno kad se nalazimo u Muzeju primenjene umetnosti i čuvenoj palati Čelebonović, koja je zapravo izgrađena u tom međuratnom Beogradu i koja je bila jedno stecište znamenitih ljudi Beograda, zahvaljujući svom vlasniku Jakovu Čelebonoviću, jeste, i to sam od vas, Bojana, saznala, da je baš ova palata Čelebonović bila važna na toj modnoj mapi Beograda tih 20. godina krajem. U pravu ste, jeste, zato što je, znate kako, Knez Mihajlova je bila srce modnog Beograda i trgovačkog Beograda posleratne epohe. Akademija, zgrada Akademije nauka, kada je podignuta ranih 23. ili 4. ona, da naše zaprepašćenje, zapravo tu uopšte nisu sedeli akademici, nego su ti isti akademici izdavali prostor i vi ste neke od najprestižnijih modnih trgovina Beograda ste zapravo mogli da vidite u Palati Sanu, odnosno Srpske akademije nauka i umetnosti. To je radila jedna od najstarijih i najuglednijih beogradskih radnji iz 1889. godine, koja je nosila ime vlasnika i krojača Đure Janoševića. U to vreme interijeri beogradskih radnji bili su otmeni, kao u najvećim svetskim modnim centrima. 30. godina 20. veka u Palati Čelebonović radio je najpoznatiji krojački salon Sudarović i Savković, koji je diktirao mušku modu u Beogradu. Između dva rata modi se mnogo piše, modistkinje postaju javne ličnosti, a jedna od prvih modnih novinarki u Beogradu bila je čuvena spisateljica Mir Jam. I moja omiljena priča iz tog međuratnog modnog Beograda, kad je zaista on nekako bio, taj modni Beograd, u zenitu, jeste i prva, možemo reći, u nekom savremenom smislu reči, trendseterka i influencerka je zapravo bila jedna modistkinja. To je ona zanimljiva priča Rebeka. Rebeka Jakovića moda, da, upravo ste. Rebeka Jakovića moda je bila sinonim modnog Beograda. Ona 1919. otvara svoj prvi modni salon koji je jako skroman, to su strašne godine i ona zapravo prodaje odeću koju je nabavila negde drugde, uglavnom ona kaže iz Pariza, ali to zato što je već Pariz, jer tako, ključno mesto i svi stremimo Parizu i samo svi hoćemo Pariz i ništa drugo. Ona donosi tu odeću, ali već, dakle, 6 ili 7 godina kasnije ona je zvezda. Ona više ne prodaje odeću koju donosi, ona vama pravi divne, licencirane kopije. Ona ima poslovne veze sa modnom kućom Patou. Modna kuća Patou bila je tada kao danas Chanel. Rebeka je odlazila Orient Expressom u Pariz da gleda modne revije posvećene profesionalcima.
Francuske modne kuće prikazuju svoje modele i tu imate te trgovce ili vlasnike modne salona koji to prate i onda biraju modele u skladu kakav je njihov položaj, koja je njihova publika i onda to sve sa tim licencama i sa materijalima koji su nabavljeni, nije isto da li je neki jeftini materijalčić ili pravi materijal koji koristi modna kuća, pa tu donose u Beograd, onda prave svoje modne revije gde vi dakle sedite u nekoj udobnoj stolici, gledate lepe mlade vitke, devojke, vitkost je sada ušla u modu, gledate ih kako one nose, jer tako predstavljaju taj model i onda vi birate. Rebeka Amodaj bila je prva modna kreatorka u istoriji srpske mode. Svoj salon otvorila je samo 3 godine nakon Coco Chanel, 1919. godine. I Rebeka je bila posebno talentovana da svojoj klijenteli pomogne da odaberu model u skladu sa stasom, godinama, bojem tena i kose. I postala je toliko uticajna da su ondašnje novine zabeležile jednom kada je ona u žurbi otišla u Narodno pozorište i nije stigla u žurbi da stavi jednu minđušu, sutradan su sve novine pisale Rebeka novu modu lansirala jedna minđuša. To govori koliko je to bilo neko moderno vreme kao danas paparaci gde su je slikali i onda ona ustanovljava neke trendove u ovoj našoj čaršiji. Tako je, apsolutno ste u pravu. Rebeka je bila izuzetno zanimljiva ličnost, javna. Nušić je nju obožavao. Ona je, kad god je Nušić u nekoj svojoj komediji ili drami hteo da istakne nečiji poseban status, on je rekao, ona šije kod Rebeke. Kad prošetate kroz stalnu postavku Muzeja primenjene umetnosti, posebno mesto zauzima ova ženska modna vitrina, u kojoj možete da zavirite u istoriju odevanja naših sugrađanki kroz epohe. Ovako je izgledala ženska glava u 19. veku. A evo, najmlađi predmet na ovoj stalnoj postavci je jedan divan šeširić koji je Leonora Vekić osmislila, kreirala i napravila tamo negde početkom 2000. godina. Dakle, stalno pravimo paralele. Dakle, ženska glava uvek je bila divna da se na nju nešto stavi, tepelik ili šeširčić. Onda, na primjer, hteli smo da pokažemo kako ženski strug, kako zaista od uvek je polje i za primenjenu umetnost. Pa tako vidimo paftu koji je iz kolekcije Mile Gajić, dakle iz odseka za metal. Onda vidimo jedan divan pojas, potpuno u duhu secesije, koja se nalazi u odseku za tekstil i za kostim. A onda dođemo do moje zbirke do 30. godina i vidimo kako je taj isti pojas sada postao jako modern i kako posle nacionalnih elemenata mi, na primjer, imamo afričku umetnost koji krasi pojas jedne Beograđanke. Dakle, to treba da pokaže kako se stvari, kako su neke stvari uvek iste, a uvek različite. Ovaj središnji deo treba da pokaže kako novi materijali ulaze u modu. Pa onda vidimo jednu malu tašnicu iz vremena 37. 41. koja je napravljena od novog materijala koji se zove rodoit. To je nešto što je zapravo međuratna epoha, stalno eksperimentiše sa novim materijalima. Ovo izgleda tako moderno. Apsolutno, zato što je to je u skladu sa modnom linijom tih godina, pred Drugi svetski rat, a drugo, priča o tome kako je tehnika, tehnologija, novi materijali, kako su uvek deo mode. Žena koja je nosila tepeluk na svojoj glavici je obuvala nanule da bi u svojoj kući ili kad je išla u hamame da se neguje i da održava svoju higijenu, a isto tako jedna tinejdžerka iz ranih 70. godina je u italijanskom Vogu videla ove cipelice, ove sandalice, a onda, to je inače firma Romeo, italijanska firma, onda kad je otputovala u Milano, ona je videla u izlogu, to kupila i bila glavna u Beogradu. Međutim, u čemu je bio problem? Ona nije mogla da hoda ovim sandalicama, jer zapravo su to sandale za scenu, za rock koncert, a ne da idete beogradskim ulicama, ali lepo referišu jedna sa drugim. Hoću kako je ženska noga uvijek imala potrebe da se izduži. Već smo pominjali Mirjanu Marić, evo je njena divna tašnica iz ranih 80. godina, kad je Mirjana Marić radila za modu iz Velikog Gradišta i kada su oni zaista imali ogromno tržište. Posebno mesto zauzima crtež Zore Živadinović, koja je bila prva profesorka istorijskog i savremenog krojenja u nas.
To je bio predmet koji je 1958. godine uveden na Akademiju primenjenih umetnosti ovde u Beogradu i koji je zapravo prva počela da školuje umetnički obrazovane modne kreatore i modne dizajnere. Gospođa Zora bila jedna od prvih, ona je ostala do kraja svoje karijere na toj poziciji, ali je predavala i kostimografiju i sama se ostvarila kao izuzetno cenjeni kostimograf, napisala je više knjiga o frizurama, sve što je bilo u kontekstu njenog posla, a ovo je jako zanimljiv modni crtež koji je trodimenzionalan. Znači, on nije samo nacrtan, nego je i komad odeće stavljen i tako je formirana ta silueta koja je bila jako aktuelna 58. godine. A inače, što se tiče Muzeja primenjene umetnosti koji je osnovan 1950. godine, znači prvi modni crtež i prvi modni predmet koji je ušao u naše kolekcije upravo bio ova modna skica, modni crtež gospođe Zore Živadinović-Davidović. Da, i da zaokružimo ovo naše putovanje sa onim odakle smo krenuli, imate jako lepu kolekciju crteža Aleksandra Joksimovića. Jeste. Aleksandar Joksimović, kao i mnogi ličnosti njegove generacije, bio sjajan crtež. Aleksandar Joksimović nije završio Akademiju primenjenih umetnosti i mnogi, na primer, čuveni Pavle Vasić, koji je bio dugogodišnji, kako bih rekla, jedan od izuzetan modni autoritet. On, na primer, kada bi govorio o Aleksandru, rekao bi da je on talentovani amater. Zašto? Zato što su se te generacije trudile da promovišu svoje studente koji su dobili to umetničko obrazovanje. Aleksandar je završio drugu školu, a ne tu, ali to ga nije naravno omelo da bude to što jeste. Najbolji. Najbolji bio je, da. Zanimljivo je da je prvi editorijal prvog jugoslovenskog modnog kreatora Aleksandra Joksimovića objavljen u prvom broju ženskog časopisa Bazar krajem 1964. godine, koji je snimio fotoreporter Moma Vučićević upravo u ambijentu stalne postavke Muzeja primenjene umetnosti, koji je tih godina slovio za estetski prestižno mesto u gradu.